Il-linja tal-ajru Swiss bdiet tivvjaġġa minn u lejn Malta għall-ewwel darba. L-ewwel ajruplan tal-linja tal-ajru Swiss niżel fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta l-4 wara nofsinhar. Mal-inżul tiegħu fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, l-ajruplan ingħata merħba bl-arkata tal-ilma filwaqt li l-passiġġieri intlaqgħu b'mużika Maltija u ingħataw il-fjuri. Il-linja tal-ajru Swiss se toffri titjiriet skedati minn Malta għal Zurich kull nhar ta' Tnejn, l-Erbgħa, l-Ġimgħa u l-Ħadd. Stefan Zwicki mill-linja tal-ajru Swiss tkellem dwar il-potenzjal li għandu pajjiżna. We do see huge potential our side. I mean, we now started with the Zurich flight, also having connections beyond Zurich, but then we are still evaluating as well a Geneva connection, which probably could be the next route we're going to open out into Malta. Malti hija wkoll destinazzjoni favorita mal-Iżvizzeri. Din hija l-ħames linja tal-ajru ġdida li din is-sena bdiet topera minn u lejn Malta. Yeah, I think Malta is one of the preferred Mediterranean spots among the Swiss people.